Nida Hospital Program Tamba Yabagi Kudung Chaba Pisari, Hariba Program Sing Adudi, Ahanbada Accountancy, Hariba Stream Asida Tamnabagi Damakta, Commerce Background Labaga Luinana, 60% Fungba Oigetabani, Anisubada, Hotel Management, Hariba Stream Asida, Tamnabagi Damakta, any stream da 50% Fungba Oigetabani, Ahum Subada, Electronic Engineering, Hariba Stream Asida Tamnabagi Damakta, Physics, Chemistry, Maths background Laibaga Luinana 60% Fungba Oigadabani. Mari Subada, Mechatronic Engineering, High Riba Stream Asida Tamnabagi Damakta. Physics, Chemistry, Maths background Laibaga Luinana 60% Fungba Oigadabani. Manga Subada, Construction Engineering, High Riba Stream Asida Tamnabagi Damakta. Physics, Chemistry, Maths background Laibaga Luinana 60% Fungba Oigadabani. Taruk Subada, Automatic Mechatronic Engineering, High Riba Stream Asida Tamnabagi Damakta. Physics, Chemistry, Maths background Laibaga Luinana 60% Fungba Oigadabani. Taret Subada, Electrical Engineering, High Riba Stream Asida Tamnabagi Damakta. Physics, Chemistry, Maths background Laibaga Luinana 60% Fungba Oigadabani. Nipan Subada, Medical Technician Radiology Assistant MTRA Tamnabagi Damakta. Any stream da 50% Fungba Oigadabani. Mapan Subada, Medical Assistant Amasung Tara Subada Nursing, Hari Busing Asi Tamnabagi Damakta 12 Natraga, Graduate Loirabasing na apply toba Yagani, Loinana, Hariba Program Sing Asi Tamba Mahirwe Sing na, Thagi Oiva Stipend, Listing Hundra Manga Dagina 1 lakh Pauba Chehi Ahum Pangani, Loinana, 100% job guarantee in Germany da Oigani, Loinana, 100% education loan to support Tozagani. Akupa Maro Gidamak 7005 063196 ta contact Mayam Bukurumzari, Northeast Window TV ki dialogue ta meeting tabiri ba pumna mapu taram na okchari. Ngasi ke koi ki dialogue ki naina janaba thamjari ba topic si Ccpur for Kuki, Tengnoupal And Kangpokpi for Naga, Nscn IM. Ngasi ke koi topic se maru ina pukhachara ibasi kanogi akoi ki Nscn IM gi GPRN gi akoi ki senior leader haida Lieutenant General retired BS atematham ki ba wafam si maru ina akoi gi Mahaki organization sina separate administration taliba manipur ki separate administration taliba Kuki zo community si support tawgani karamba matamda only when Churachandpur district khaktada limit oiragadi tawgani adubu ngasagi akhoi gi Kangpokpi amasung Tengnoupal sidi henjelakpa yaroi sidi akhoi gi Naga gi lamni Naga gi territory ni haiba wafam sima chauna phongdorakpa aduga sigi debutel oina Kuki jo community group tagi su mayam ama akhoi gi sengtokpa haitare to prove that akhoi gi Tengnoupal aduga Kangpokpi si Kuki gi ancestral leni haina masida point mayam ama sigi debutel one sengtokpa response mayam am sulai Baramatuna hujiki reject torokpani hai ke pose Kuki jo community na Kangpokpi district Tengnoupal district se makoi ancestral land andumak laigani makoina taliba administration separate administration aduga sigi wafam se mek seng na palle aduga ngasagi Nagana haidiba wafam si ta seng na historical distortion ni haiba proof tawna ba yamna sangba warol haitare mayam ama phongdore I masigi posida maramaduna hujik laidiba akoi gi core issue se it's a conflict over koi gi territorial claim haitare NSM IM gina consistently makoina dum tawraga lakpasi mamang manggu se mayam am thokre akoi gi Kuki se ancestral kanwana te makoi gi len na te moidi ngasagi Kanosina colonial gi matungda Titio Bianda Bogi Amatung de Mois Labor Horapani Habna Chingba Madugi Mamang de Gini Habana Chingba away a Kumayama so Kumamang Irang Tolak Poresi Matang Tada La Eduna geopolitically sentiment am Kaklak was Hagi Matang Seda and the administrative solution Puraknabi the Makta Masida Nagagi Oiba Kogi territory in some book shop we can Haiba Amama Sigipos Pongtora lady Maramaduna Kanglo Furup Punna Tribe mayam ama khundami na ba khoi community se Naga Kuki Maitai Pangal mayam ama others side by side for generation mayam laiminare post sumaina ha hujik sukan na irang thoga leiringai sida Naga gi amasung ingat ama khak lang basa atopa
atop irang ama haiba tare madugi signal len lobo yabra natraga hauji idea ko manipur gi integrity ga chobo question ama leiring marak state da territorial limit amasung state asigi manipur gi ownership gi chobo hangam khak lak bai tare duna hiram swaida neina jana bidam ta puka chaba topic ni khana deina bra saruk ya bina bai damak ta ko studio ru lengsin dun leibirai kai kumna jedi ba panelist ahum di hana makta da ko gi former MHRC की acting chairperson pabung KHAIDEM ani pabung taram nokchari ani subda lengsin bidibasi ekoi professor oza RATAN oza taram nokchari ahum subda lengsin bidibasi ekoi retired IAS former chief secretary ekoi pabung NABAKISHOR pabung ustaram nokchari ahan bagi sei pabung mandalak sige pabung hojiki angasi koi pukachari ba topic sita seng harakanda asugumba pot amakak Nscn IM gi site gi lakpa proposal hai tare amung nau na muk samai lakpa khaidorak bai tare sigi pot se masi kamaina ubi already han dagi akoi gi struggle tawraga lairiba manipur sida akoi gi division gi distrust ki adagi di akoi gi punsin bangam da bagi mayam amakak si hil tawngana ba hai tare masi lairi so aga lairiba phibam sida amuk sigi ingitsina sigi proposal se pabung gi meeting dagi kamai thambiring pabung ram phajaba topic ni Ccpur for Kukis, aduga Tengnoupal and Kangpokpi for Nagas. Well, when you talk pirena, ada aigi di kadai. Manipur gidi, Manipuri sing jati kuntra manga, asigidi Manipur as a whole. Kuki na dabi pangadra, pangwedra, samudra mayada, building a masabiyu, haiba adun tanbiyu, Naga na numit na nong chok lom da thol o ai koi ga pun ma se sidale rami hai da na adu so dum tan biyo but Manipur square kilometer lising kunito ga chom kuntare Bharat ta 15 October da tin ge ba September kon ma 49 da tin ge do adu da yauri be saruk ado adu ge Manipur ge apun ba du di sing tam punam na ka hen ba yate ai ba policy leba then Kuki gi tongan ba ma tan basima maram chadre tongan ba union territory natraga state ama piu haibase ain ge thong lu cha du gengsi ai khalabudi haiba hogaramni president da khangan garabani article 3 ase ashi kali da sirinagani article 3 isina president da piba power parliament da piba power India ki state amadagi lokthok loksin tawraga state reorganize tawba ngami state amagi machet state amada hapsin ba aduga amada tawba samdok sarpa ngami haibani ko tawba yai haibani mi hat pasisu dandi phangi rarest of the rare da mi halabadi phasi tawgani natraga chumna halabadi mapun chuppa phadok tagani habchi this is law The me hale na charge story puna magasa dandi phangbra masak later di phangde adu mana article 3 na state amagi macheta malokhoga amada tawba ngammi haibana ba ngammi aidana delhi se machera hum tho che ta haibi agadra karigino why region am hang oidra Jammu Kashmir da 370 gi mateng na mogi autonomous lermi ba pot asa assembly ga aya ba yaudra badi thogai ba ate haiba se assembly le hendaba matamda Assembly bu Parliament na motion bu matamdu da namdana amisana thugai ba 2019 da ko Supreme Court yona kan da hoi India government ki policy ami ki makha da chatha ba du budi Supreme Court na tawgunu hai bu budi ngamde yamna sawning na hai tare judicial angry da opinion ama observation ama tawaya ba han na leira ba state ama thugai ba di chumde hai leira ba adun di Jammu Kashmir ki di tawayang na tawgrabni na ko na so he thogai bi aro de hai bi ya da bani na adu le ra so ma ge observation do mathang la pa de apply to do ne aduna article 3 ge mateng na Manipur bu thogai bu yai Kuki jogi union territory ma in the form of legislation len ba me yai hai bi se thabuk te ya de ba maram de 1947 gi Ningha tamaba matung mamang dadi Hindustan Pakistan ni lehre ko adugin amani aduga 15 August 1947 Indian Independence Act chalaba matung constitution shema ba matung asidagi di state cha communal da based oba ethnic da based oba da state shema yalo ya ba yagane habi yaude ba adubu kano da Andhra Pradesh da Telangana thokre adu tongan ba purpose men Jharkhand thokre Bihar degi yam chawmandana UP degi
kan thokre Nachar habra Uttarakhand thokre adigi kan da Jharkhand Chhattisgarh Madhya Pradesh ki thokre moi ching du maram chayaba madhuda praja khara yaning da masan tabani madu madhuda nya puna ma hongde maram cha pot khara oikheba mi khara ni yaning drabso adugumna adugi peri report da Hindu ga Muslim ga communal riot yamna thokre tinna ba yadre adun Hindu ki state ama Andhra Pradesh se Hindu ki state Karnataka se Muslim ki state haideba Gujarati ga amaga khanabada aduga se kanoga Maratha ga amaga khanabada Hindi ga khanabada Maratha state haideba ko Maharashtra duna ayama Maratha ujarabso aduga Hindi ga adu haina khaidokdeba adugumna Kuki jo haiba group amagi Mite ga khanare mite na thina tawbire bu harabisu tawbide bu harabisu mite da moina landa rure bu harabisu tawriba sida maram moidana masina khanaba maram moidana Kuki jo union territory under section under article 239 haibisi yaba nateba likewise Naga gi apun mayam amagi damta Naga contiguous areas labor mayam se masi amasem ga dabani haibisi yaba nateba aduna Adugi matang dana mamang ida Naga minister amada UN akogi 18 June gi 2001 gi madungi matung chayama nigi matung da celebration tawbada USM gi kano ama phong bani aduda hanigi Naga minister amana hojite laigidra asina hairameba what do you mean by Naga integration sida ai paper sida yauriko mana oh Mr. So Naga integration means disintegration of Manipur. Don't be so serious. Pagita oyaba. Naga integration is disintegration of Manipur. That means color larger. The Haragana Naga integration means disintegration of Manipur, disintegration of Assam, disintegration of Arunachal Pradesh. I will never. Aduna, Moina claim to reverse the so I mopani adum tene. The Morung Express Saiba. Asida kanogi September 4, 2005 ta aina All Manipur Association ga hanba president oi batamdani aduda witoban ni maina silaga press conference ma tawaba adai Naga ki mathakta question kara hange haibse mana phajana report tawaba debate on integration issue aina hayaba Naga actually nau singda Naga ki unified territory amalera mi Hairbudi, I question Kara Hange, Warugano, Araga, City Origin. Where is the unified Naga territory? Karaideli, Myanmar, Manipur, Nagaland, Aduga, Arunachal, Assam, Hairone. Jagadu, Kayam Chawi, square kilometer Kayano. Awangda, Makada, Maninda, Mamangda, Karamba, State Lake, Nasraka Kulay, Nasraka Karilay. Where is your unified Naga territory? Mr. Nagalu Chimuching Kumu. Population kaya no square kilometer kaya chawi population kaya no capital na kalay de oy aduga kanana ning tho orami natraga ning tamalay pang democracy chatpo kana kanana prime minister natraga simi sa orami machi kumbiyu aduga Naga integration china Manipur thoga raga Naga integration china chumi akoi unified territory chi lerami haibagi maram pin na ba Naga mi tara thokpira o chomda madu Manipur integration ase kahan machum de haiba noige duleram de haiba si mi tara thoge aduga wa yamna wakanta na debate tawrsi debate to prakati maidan badi idra delhi da tawsi aduga lairiksi gari mapot amamam punaraksi document aduga madugi judge na international amsung national print and electronic meda chamnga gi mamangda lampak mada tawsi haina question tawebako masi di Morung Express eba Nagaland gi yamna power ba ariba me Delhi paper amani masi gi 4 September 2005 ta masi ai ba document lai ramni ko adra masi khumuktre aya haide masi mu puthori de sai ge na akoi gi Naga gi chu arai pa mane tu ni na harak pa da ina hangi bidi Naga ki apun ba unified territory amalera me bisi kadai dana tu dia chum ta khange dana maram pang oina na chin na omoina
kara waidano ba kono na kadino ado khang kanda nang na talib de mam sa da baduna ko na lak chalni ko ado bhawba question tawningai oiba pot amana ba aduna aina hairibna masida amana awlam na ching amana makharam na ching amana de taw ai khoi di mai tai khaki wana te manipuri amo ina big brother ki role lori ba amo ina adugi merukte gi amo oina aduga naga kuki pangal even nepali gorkhali 61 gi momang da leram sing manipuri ni haidan hojik lady ba sing che 1961 gi momang da government cheng gi ba ILP gi rule gi matungina punam adu indigenous person ni hain lobuni haibanina o natraga native person ni hain lobunina ache koi kontra manga se machi puller ga manipur se autonomy laiba khare hanna kanu tawbe ya ba mong amada koi lemina ga dabani oneness manipur se thugai be yade aduna oiroi da ba mang ba dudi pangma koi manipur gi mi amana prime minister already phani na ai sum mang ba di yai dun oi do oi thokte dana adugi porni asia hai dana so naga chilnau sina kuki chilnau sina asem ba fake to hai be gi wani lana khan bi bum thokte hai sum okay pabung thank you so much yam phajana pabung ga thambire akoi gi oiroi da ba mangi haina su thambire pabung na akoi in a light conversation pabung su thambi khibda akoi gi naga gi integration hai taragadi manipur gi disintegration lakta ba aduna adagi akoi gi magi derivative integration jla kanda naga gi unified naga gi territory sige sobo question am lakanda swai matang gadum vek oba pot am khak leiba maram aduna akoi gi kanglu furup recognize kanglu furup kunthra gi mathakta khunda minara kanda for generation lakminari ba marak staida aduga akoi gi NSCM IM hai tare masagi on agenda on ambition laiba sigba group sina akoi gi manipur da laiba hill people sing hai tare sig interest na tabida akoi gi tamenglong akoi gi kangpokpi sig recognizing on tamenglong in kangpokpi makoi gi territorial integrity territorial boundary hai tare smai recognize tawre hairakanda manipur gi integrity amasung laiba top tribe mayam sigi asigumba pot sida magi greater nagalim gi manglan sida under min tong na bo hona rakpa asigumba pot am khak lak pesi democratic right me am taminari ba phurup sing sigi under min tong pot am khak lak pesi ozara tanda lak jege oza kamain thambini ge asigumba masagi on ambition leba group am khakna asigumba pot am khak lak pesida manipur gi ownership ke sobo wahang am khak lak pesi kamain thambini ge ngangnari ko yamna sungangnare nagagi movement si ngasi ngarangi movement nate bharona ningkha tamba hek phangba 1947 da dumoigi movement si leire hariba naga mayam si independence ki movement si matam du dam hoji naga hostile harami maramdi moigi attitude se yama matam da hostile oibe attitude ne hariba adudagi kona moi masen silong accord ki matung daga sum tawne Nscn IMC poe ana Nscn si ngasi hujikti nagaland gi revolutionary kari haitare group amo oina masi kuire leire isi aduna moida faction taba korpasu leigre aduga hujik muibana madugi luchingboy dana masi yamna achoba veteran kari haitare leader moire aduna Nscn si awangno pok lamdam gi lalholu mayam gi marakta yamna striking capability haigdra yam wangna leiba liraba lalholu amani ado masida ista naga integration gi wafam ji hujik thasu tamuna panbi gi ko naga integration haibasi naga si taseng badi hana singhai naga ne leram basuna te british na naga haibasi moi umbrella ne moi na pi loi khangna ri hab tribe mayam am leirami manipur da ngasai gi kabui leirami tangkhul leirami ma loi leiba mayam si manipur gi homin kamin nar ko manipur gi tribe ngaktani ada hujik naga haidna pulap tawraga nagaland da khoi mayam pulap punga dabani haibagi wari da mada nagaland yauna nagalim ko wa ma tawraga moi gi hujik mang oigera ha oigera moigi demand si adune hariba ana hariba si taseng badi Nscn IMC na naga pumna mak represent tawbusu natte ai khoina khangjabada abji me samasan tawani mana khara moigi meeting daga mi mayam ga pulli dudi kihalaga tawne khoi shaida su meeting ama tawkan na mayam paisa piraga political party singi meeting da pulap lai ha madumang ne hekta keno tawbusu natte aduga welcome tawbududi situation dugi su makha poli aduga Nscn IM na haire hedana maduma hekta yaga dawsu natte hujik the wari sanaba yam kuire India government ka hojik stuck up tong lai ai haijai singa sagi hek 1947 dagi hauraba thengang kaya da hauraba airport kaya tonarba hojik phawda yanada dana leiriba pot sida ngasai muibana kadai bhawa magi separate et me kari haitare flag ama adagi naga gi tongan ba constitution gaina toba haibadi India government kaya yaningoi da ba wa khara suma thangjele ba naga gi identity se aduna manipur sida naga gi leiriba mi mayam integration toba haibasidi ma
ꯅꯒꯥꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯅꯒꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯎꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯔꯩꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯦ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯨꯝꯅ ꯅꯒꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯅꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃꯤꯂꯔꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯪꯈꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯊꯃꯜꯂꯗꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯕꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯇꯥꯕ ꯂꯝꯃꯩꯈꯩꯗ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯠꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯗꯨꯁꯨ ꯆꯨꯝꯕ ꯂꯥꯟꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯀꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯨ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯟꯖꯟꯕꯒꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯁꯨ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯂꯧꯈꯤꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯂꯧꯈꯤꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯔꯥꯡꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯒꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯕꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯉꯥꯡꯉꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯕ ꯁꯨꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯅꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯉꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯦꯜꯂꯨꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯅ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯁ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯅ ꯃꯃꯩ ꯊꯪꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄ꯭रिꯚꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯇꯧꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟ ꯗ ꯃꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯄꯨꯂꯞ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ओके ओजा थैंक यू सो मच याम नुंगाइजे ओजा याम फजन थबिरे हुजि लाइबा पोसे मखोइना असिगुम्बा पोट अमा लाइबा सिगुम्बै मतांगदा ngang ibasi kari kino haiba wahang chima chawng laire aduga late 1980s wai digi hawrakiba khogi mamangi kuki naga ke dai digi hawraga adum lakhiba irang si mayamam lai du hujiki serious aba pot am gaks lain mase thing hobudi dumang dakar oi haiba pot chima laire du ngasi ngasi maksu adum masi continue tawraga laibe pot am khak laire sina sina amu kaina khogi integrity o manipur idea o manipur da yamna chawna akaiba ma khakte adumak oibege adum kakak thilagai thilse dum piraga laibendana division distrust disunity ki post adum hengalak poi pot am khak laibendana masi serious oiba ma khak lakbendana kadai digi no habasi ti dokoi pot am laire duga administration gi sai digi so chobo role honi bo form su tum laire ai apabung nabakishor lak chang pabung ka main thambini pabung gi onadi huji achokba question am lai ownership of manipur gi question su tum lae sung basina dum machet tarak pagi aduga NACM IM gi magi
political influence hai tare hai group sigi masina naga inhabited areas in manipur swai wise the governance the combine effect to in thambi ninge mamang degi hongna hujik phogo leiba khoi gi stage na hai tare governance ke to lag thre da khoina asagi nationalism sagat pasi matang harap pan bi khare ko ai su ketang panjage hare ko khoi khamba da Kuki haba tribe se leite there is no tribe called Kuki Mizoram da su leite Manipur da su leite Myanmar da su leite Kuki se kai no da British na la amatung da especially Bengali singna certain group of people Assam gi maya da leiba Chittagong gi maya da leiba Kangbu sing du bu makhoi bo piri ba sinpham du ga mari lena na dum Kuki hena thon khim ne na khoi sum tai ya mana thangai sengwe de aham da koi gi Manipur da le mi ba se khoi maitai ne di khongjai kawe hai ba Kuki hojina Kuki ko ri group se gi moi gi kari hani predecessor hai ga dra makhoi gi progenitor hai ga dra makhoi se koina khongjai na khawrami khongjai se koina angang wen ga jum kham ga da masamau phaba ma phai gan chawba noi ba pen ba midi yang ken wang da ba mai tong le rami khara le ra khongjai se gi lejare adu khongjai wana di tribe wana khoi recognize tau da ni na India ge constitution da yaw ba se thado tribe wana da mai tong na lei ibane khoi na se as early as 1985 86 ka swai the ASDO go ima tam sta khoi gi tribe certificate pi ba se hari ba maru na kuma ya mana haukip kuma kari go moi ba adegi kipgen go moi ba hai moi kambu je khoi na thado tribe wana da mai tong na tribe certificate pi Kuki gi smai tong na movement nama nationalism ama sagali ba se yam kana kui the brain khali kui dri probably hoji ki moi na pressure to raga especially Myanmar degi hari ba thado sing mayam se yamla matung sida ma khoi gi kano sida any Kuki tribe hai na 2002 ra 3 ra smai tong na scheduled tribe ki list ta half khibani adu bo ai khoi na even ai Surachanpur da posting nungsting loi la rame Lerma tamsida Surachanpur da leiba mi sing na su makhoi si Kuki ni hana identify tau de hariba maru aina Surachanpur even Surachanpur ga thangnari ba Thalon subdivision even Singhat phau da leise ya mana makhoi si kari ni khoi gi paite sing oi ba adi guite oi ba gangte simte simai na oi aduna moi si Kuki hoina identify tau dam ni na koina 1990 ai tra ka no su 93 ra 94 ga dwa da su Kuki paite gi class ama thokidna mase especially class tholei bije amana identity matang da ngasai claim over the land gumba kari gumba da tribal gi hingba mahing ji di makhoi gi livelihood se lam ga mari leina bnina len je ai gi lamni ma gi lamni ana claim to bu se da ya matam da class thoi adai khoi ni 1986 ta si Tipai Muki Parbungi SDO in Matamdra Sagalami ba movement se Sagi movement had unification nationalism movement se Kuki movement nate Matamda Lakwa Zomi unification gi movement Matawi Hariba Madura Ti Gogin and Alamlerami Manaka Laktana Kotana Mariba Surachanpur gi area Surachanpur se Hanadi ban Parjo Loiba Mafam Susum Surachanpur ni aduna makhoi se aiban aina leimatan leiri mafam hoji ke posting tariba parbung kai se da adai da koi bada lei se di mar trai maktani sida Kuki ka hariba khawkip nukip se yaw de ya mana matam da history da di Kuki jingina ya mana nungoi pai ba kamu ni na makhoi na ga lan to ba khuju khulai pha bani na dum sai gi mar gi leiba khul iban lungthulel adu phau ba ningthona hawkip noi raga aduga prajana man oi ba mai nong toi aduga makhoi khulona di hai mofam ji tha ta de maroi da ko hai ba Kuki so called Kuki natraga hawkip hai ba mayam jing ji tari se Kangpokpi kumba hinglep kumba cycle gum some area do oi aduna Surachanpur se handak se asege BS atm na magi interview pi bada Kuki gi pithok ke ba ya na hai matam sida jomi sing na amu pakhum pire Canada Surachanpur di Kuki gi junatna si de khoi jomi gi lamni moi di pi bu do ya ro ina hai ri ba aduna masi sahi about 20-25 years mo maruaina
kari hani sugi sign tawra matung sida Kuki len gi wafam kaino tawri ada Kuki len hek haim matam sida zomi sing su kasu masi accept tawde mar su kasu accept tawde mar talleibak tribe kangbu singjina makoi Kuki gi umbrella da yawba zomi singna aidi paite singna makoi bu Kuki haina kawbuse koi kasu pamde ada koina sum Susanpur daga 85 86 ka swai dal lengi matam de koina thengna basi mokoi se amaga loan se thangi sing na mana badina ti yam khatang similarity oi bo wahi khara di yawe hari ba ada mokoi ma se jama ga ngana matam se da Kuki na sumai maron ngang ba paiti na sumai maron ngang ba loan je khaga di phong nei adu yam na 100% mana banate adu bu linguistically yengra di mokoi je Tibeto Burman language ni ban maitai ju Tibeto Burman language ni same root te horok pani adu maitai gi loan ga bodi Kuki gi loan ga bodi yam thamna khare ko adana masigi Kuki gi nationalism sagatpa aduga makhoi gi separate administration pami bai besigi maram se karino aisu khari yeng se riba makhoi gi economically makhoi na backward way na uba compared to Imphal or other regions adi politically makhoi na ubada majority oi ba meitai ga lemineraga di khoi political power se makhoi na pami bado phangdi haina khanjaba asugumba certain kind of makhoi gi grievances ti leitab natti hariba mase gi grievances se khoi majority oi ba meitai na su mase understand ta hom thoi ar mase kamai tawna makhoi na haise mifung khudimung nate makhoi se aikhoi na amadam Nscn or ga su Kuki or ga su aikhoi na palib je general oi paja nate makhoi gi lal hobri yauri ba kangbu natraga CSO kangbu kisni laibak thibadi any kind of movement natraga any kind of sumat kanoma langma tamsida khulai pai ba kangbu gi voice to aduna praja gi voice oina adum thole e hariba kaina haida khulai pai da praja sing du di voiceless oiba kariguma makoina khulai pai ba mi sing duna hariba du gi against da nga hangang wa targa di khoi gi life da property da threat leibni na aduna ngasi gi topic da ya risida Nscn gi su chamani Naga haiba tribe se amta leite si thangi sengwi Naga gi leiba makha sida leiba makha da leiba tribe sing sina hen diverse way language amaga phauna de kano da Naga leiba au ga sema ga phauna banate moi ga angami ga khoi tangkhul ga lon phauna banate adubu ngasi movement ama tawdana Naga nationalism saraga sangalaga madugi umbrella makada makhagi Naga gi le ne hariba so ko Naga integration tawroga territory ma semaga sai separate country ma semba adugi manglan du da laibne riba ada masida yawriba manglan se India da natana Myanmar da leiriba Naga sing tariba mafam sagang region gi ga su yawri ko ada masida Nscn IM na sigi topic sida hariba Susanpur si Kuki gi oibadi yai Tengnoupal natraga Kangpokpi di oibi yaroi ka hariba se mase makhoi gi kari ma to authority leitaba makhoi ai khoi gi lamji yen bagi makhoi da hak ka su leitaba kangbu ni hariba ada masmai tong na hairaku matam se ada Manipur bu punna unity amsu integrity leibasi pami ba khoi khuding mangna especially say udan su hai le Manipur government gi oina su voice ama masi yadi hai si hai ga dabni CSO sing su hai ga dabni akoi praja sing su hai ga dabni Manipur kai bi aroi hai ba voice e akoi matang chana thingho ba ma darka le hai ba matang chana thingho draga di situation du na akoi beyond repair or ba matam du da di it is too late hai tare ko aduna hoji social media gi matam ni na le hai ba hauri ba na haru singna Manipur kai bi aroi hai ba kholau se ekoi ama sagat pam changi hariba anyway ekoi Manipur gi any Naga gi oyo Kuki gi oro Manipur gi integrity is sacrosanct for Manipur masida kai ba habe se masida kai na torok pa khuding muk se khoi masi thengnagani haiba kholau se khoi haiba ta bani political party so haiba ta bani CSO so haiba ta bani government so haiba ta bani aduna ekoi tumina la sum lai raboi di moi si yara boi ninge ningdra du makhoi gi movement sida inward hape hariba aduna aina roi basida haining badi masi ngasagi Nscn na kari hani hariba se ngasagi divide and rule gi mong do ka tawba adung makhoi authority leitaba adung ba wafam ni masi
हाइफम थोकते अदु मखोइन हारिबसे अखोय ओपोज तौबा दरकार होयना आई अहामे राउंड से हाइजगे ओके पाबुंग थैंक यू सो मच मसिसे अखोगी स्टेट गवर्नमेंट की थाक तके जंगा मियाम गे अपुन बसे सोगी लेवल दगी सु यादे हाइबगी खोला अमा वॉइस अमा थोहन बगी तंगाई फदबदुदी अदुमक लेरे नत्रगदी मसे अदुम हाना दगी थोकना लाखोदा सु ngarang nan recently amuk thoglak pagi su ngasi naina da baina koi forum jida bukhala koi pot am leire dun ai pabung da lak chaning se pabung aduna sai matang ki da koi gi naga kuki territorial dispute resuma mayam am lak pa se hujik pabung ne application jo katang thambi ki da sai matang ki da moi cultural narrative matraka historical memory sai tai na tre haira kan da koi gi moi gi traditional land ownership ki system sidagi machine chef torok pra sagalak pagi masam oibra na tre haira kan politically primarily political oibra kamain thambi ni pabung मगे नेशनलिटी से सागत पा नागा नेशनलिटी कुकी गिसु कुकी जो नेशनलिटी हाइतारे अदुगा मैतै गिदि मेजॉरिटी ओरिबा अखोय गिदि मैतै नेशनलिटी लेते आ ममांगै दा लरमी मैतै स्टेट कमिटी ना अदुदि मांगरे अदा मैतै ने मेजॉरिटी ओइबने ना अखोय गिदि मैतै स्टेट हाइदरे अखोय गिदि मणिपुर एज अ होल we are all Manipuris kana tangkul nongkul helari bali ba kuki nongkul le miamse mase 1999 da aina thingraba revolutionary people's front pele hana khangripse asigi memorandum ama why we demand sovereign state for Manipur haiba 99 gi tawgiba memorandum aduda mayak sengna hayaba kale hagebu the state formation was completed in the early Christian era when as many as 7 principalities, 7 clando, amalgamated themselves to constitute the earliest Meitei state. Karikano Meitei state ID Nagas, Kukis. Haidi Kona British na Naga na Tongiba, Kuki na Tongiba do. Kuki sing na Uzika Hariba Zaga Duda. पोचै थांगली हाइदन कुली की रोल सिलोबा कनागुमन दे मैतै छु यावरम हाइबनी कुकी नंबर 1 जी मैतै नि गाना हाइबनी अदुबो मदुदि यागदरे अदुगा अदुगी पोट अदुदा मोगी चै चाम चनी की ममांग अदुदा कुकी जन थोनबा नागा की ना मोचे नकेट नि नंगा नि हाइबदुदा नकेट हाइदन नागा हाइदन हाइगी बगी वा अदु मदु हाइदिंग ममांगदा say cham chani ki chwai de ki thori ba eje pijo na sandorak pa kuki ki su mayam chen na sandorak pa chi tawdring mamang da chigi memorandum expert mayam na iba yam na lawbi ya por yam yauri ba asida matam tu da leram ba hoji kuki na hari ba naga ne hari se they are or where cognate of Meitei ki cognate ne ba proto Meitei haibati phaibo makte natre kokne chesi ai ga chinuna ai gi chanupi ma chaga ai gi chaga leina ba marito kokne che phaibo makte haibi atre ai kupna kokne chi yang ba proto hai che asi oi ba hoji ki kuki hai ba hoji ori chinate ko aduga naga sinate yang sai gi hari ba khongsai thado nong do le ba du naga ge ne na hai ba tangkul nong ku kabui mau mara nei ba mam che Meitei state gi manung da challe ba Meitei ningthona control toraga punamak asi lerami adumak na kona Manipur haibisi on geraba kanda Manipur gi bharata annex tawgiba matamda machi chumi lali haiba aduga Manipur ning tame 47 gi 14 August ning tame haiba sida constitution sembada naga gi daiho yaurimni adigi kipgen yaurimni adigi chinachingba mayam che pangal yaurimni alimudin aduna constitution semakanda koi amatu oina lakpana ba adundi naga nationalist movement chidi kona lam khangda ejet fijona chagacha ba naga luchingba bana mamangida jaju aramba mana boingonda hayaba muni sahib naga aseng bati naga chidi ejet fijona uncle fijona toram chidi umbrella haibani nangi nanga nonga neke tagi lakpana te naga haibasida mayi kidi aseng naga number 1 di yu Meitei aseng number 2 ahomi number 3 tripuri aduga angami phangami khoi tangkul ga chi a tra mari manga suk de lei hayaba adu noi Meitei naga lup naga habisi yadre ba yadamni noi thamamme aduna Meitei amaga sema amaga ising erak na bada tangkul amana kanna ta le kana kangini Meitei Meitei kaloi
sema kangin because of koi ki lohup naga se asidu noi di yade aba asema number 1 de noi ogedam ne aba adu noi yada banina noi le hore hai aba aduna di adu ki pot adu yada banina moi si sagalak pa pot ama oibu tu da hojek cho naga haiba se officially masa khangde ne radio ki program da dd ke program da naga program hai bi yaubro tangkul program yawi kabu yawi jelirung aduga mau maram program le ni kuki program hai bun chulaite thadu program paite program adigi ha du program hai dana le ba adu maite program ne le te ba ko gina manipuri pau mo pa ba maite no pau pa jari hai de ba ko ya pun manipuri de pau pa jari isi jo kana ko man maite no pau pa jari hai ge tamne khit tawrano ko na communal oi bi ko watu tawro manipur pun mo na nga bani na manipuri lo hoi manipuri lo do maite lo na sai ba chumme ba adu ko pun mo na ko jari sang na harami ko manipuri lo de ko chu ya gani ase maite lo le de ko da ko kano namchin ba dominate to bu culture hem ko mang ga harami man sai ma tu ti nongai te da manipuri lo hai bu na chumme na ko yamura nen gi impal conference ba ma 1992 gi adu dan adu dai ne je le ba adu yamela le na ala ki chu tong ne na hai bu chu ko yaning de han le ram po to adu ku ching tam gi ma na ba lo ma gong mai bo ga na adu sem ab di ai noi gi han cha na ba ko de to de che ma chi cha la ri na hai chi ya de hai bi ga thadi wai wata je asi da chu le re ba adu na hai ri ba punam ma sa adige amana ni ching ngi da len che land does not belong to individual state ki land che land belongs to the state ma che ko ge mama ngai ta wa ta court ki ko yamba justice ws sekna okul ge la mama da ma che ko tribal land hai ru ba ama lei ba ja ni ke su kaure ade supreme court or no land ji particular community amagi adu nate aduga land ji state ta belong to the state mane prajada to bu ma lei ba jaga do okul la ra okul su tangkul na khare yam na lei jomnam ne ka ra ka mai tai jomnam ta ne thokchom ne ka ra ka thokchom na khare yam taram ne thokchom ngak ta de jomnam ne ka ngak ta de ate ju ba mon su tai mai tai ju tai ibun tribal su tai de impal de aduna adugu me ki po dam oi bani na len che sigi jaga se ko ipai pun na thambir mani sigi jaga se de ipai pun yes individual le ko ke tampak ta har kana ai patalen oi se ai pana on pe adu ai khazana piri mi sakada sakar ki lamne ai khazana piri mi ai lam se ge ching de so MLR chata ba de so hill house tek saidana piri ne ba ka da ba administration ki phajabo se da baduna amani adu tawrim ne ba aduna adu gum bu da sigi sorok cha ai ge ne sigi da ai ge ne dana mali dra hoi lam da bu di chai chu imung manung da so macam mana babu lam gi da yum ga wang thang sina ai gi ni ma kha thang sina ai ni tang khai m lo le ga na khani ko adu di chummi adu ga adu da ipai puna hek chinggi lam je chingwai china naga gi chingwai china kuki gi tampak china noi mai te gi tampak gi chu mai te gi na te mai te khop te gi na te ba ching chu tam ju manipur da lai ba pun ma ki o ga da na aduna aina lo selak pada lakni be ti ma sai gi manipur kai ba ya ro ya na hai ba sida official o na hai bam chang ba naga mayam gi adu kum ba contiguous area sing chi to ga da ne psi official o ga da ba kuki nam ga du to ba chi mi khala na hai ja bani da manipur pun makai ba ya da ba ki di ma ware mari manga assembly lo ra matung da 31st August 2015 khoi gi naga ki peace accord na torpa framework agreement to do adu da 31st August 2015 da assembly ne ware lo ra ba house sina khoi gi peace accord chi sang tharak pa framework agreement 3 August to ba se warmly welcome Tawi, Government of India, and Nscn, I am going to say. Subsequently, Makatana, I think what I was saying, Manipur territorial integrity share, Mrs. Hopayaba, I think my port amata Tauri the Benin. See what I blow at me. Chiki, can I say, brother, rather than not, no, Mamma at the Pigeon. Chile, I began today, assembly no water blown by chair, Nagagi representative Yaure. So-called Kuki representative yaure, Pangal gi yaure, aduga Manipur Meitei gi yaure, mi humpu sigi port amanaba. Adu di sigi di Manipur kai be ya de chide official oina leiba Manipur na declare to port amanaba. Adu government of India na
ai ba mak na tra su prime minister home minister atul biari bajpai ga hona manipur ti ka hello tere tu ti ka hello hai ba su lai ram na ba adu bau da government in the ase BJP ha jan na ta ne attack to won u gani ha sa sun pa rim na hai ta ba ni BJP na tau ge ha ga ti to bu ngam pot am oi ba adu bu ai na su ya da ba lo na su ya ro da ba sida nam da na to ra ga ti adu su ya ro ba kari ge noi bu June 18 le ba June 18 da inda na army na khangre inda government na mayol lam da na khangre manipur ge maira pai bi hai ba manipur ge na harol hai ba naipur yo na nga kharabani ne as manipur ge maira pai bi na harol ge thauna se June 18 ge thauna se akhoi naga da tara thok pi ma khatang yau jer di na na ning tam ni hai rim ne ba chai 2001 gi matu chai mari manga gi matung da hai ba ni mano home minister oiling idra jamir gi adaida ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯗ ꯖꯨꯟ 36 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯗꯕꯜ mi lising kaya sige harakani lak lomda sige harakani prithibina yengakani maramdi Indira Gandhi na rakano Mizoram da bombing tawbudu Modi na hojik phawba pokthang narim ne ba khoi gi praja manung da bombing ga tawina adu ma da id tawroi ayaduna na adu tawge de kuki terrorist lament en mi pongkha em da loini adu tawroi habi gi magi government of India gi ma da na te congress na par ko adu tawroi da banina मेरा पाइबी मैम ना थोड़ा ब्लड बाथ इन्हें तौरक पदा पृथ्वी में हमने यहाँ कदम ने इंडिया ने पिथोक पदो यार ओ कोई ने तौर भी रोल बैक तौरे ना बस पाई ने तौर भी तो मैंने तो गनी सुंकाय काय रो है ना कोई चौक है बंगमी ओके बाबा अदु हारी बपोर्ट पुनो तो कोई मानदर गदी काय रो है ना सम हिकोम हिकोम रह गदी थुगाई के है बपोसिदी इरा लाइबिने मोंग अमन थ्रगा मगा कोई नुचिन हंदन ना बादुम पुछि चुप तो गे बिया बा अदु तो दना मा कोइना मरु इन मेते ना ज्ञान ता दना लोइना मक्से कोनसिन नागा कुकी मेते पांगल लमेंतु हेन मदु नतना लमेंतु हेन तांथो कल कल रे मपान चंग पदो अदु तो रो कोई पुनमुने मणिपुर अमना बचुमी ओके बाबू थैंक यू सो मच याम फजना अखोई गे बाबूना थंबी अखोई गे कुकी अमसुंग नागा गे हाइतारे मखोई गे आइडेंटिटी अमसुंग अदुगा हिस्टोरिकली मोगी मोगी रूट हाइतारे सिगी मरम सिदा अखोइने येंगो मतमदा बोथ फ्रॉम नागा सेन कुकी गे साइड के हाइतारे अदुम अखोई गे बैक इन मेनी इयर्स सिसे अखोई यावरगा दुम लाई हाइबने चिंगबा रेंग्लो कुकी मणिपुरी गी वार्ड दसु अदगिदी तोंगान तोंगान बा इवन मोइरांगी कांग्रेरो रिबुटेल दगा सो अखोई गे मो कुकी जो कम्युनिटी दे हाइतारे सिसी की द मैम लाकपदसु मोइसे रिलेट तो हनबे मैम अम खंग लाहलिगी फेब्रिकेटेड ओइबा म सु ओइदबे डेट्स अनदर थिंग अदुबु कोनि याम बैक ओइबा सिगुम हिस्टोरिकल रूट मैम सी अखोई गे थबकनब इमेज अम का फॉर्म तौनबगी ममीम खक ताबा अदुगा सिगी पोचिम से दमक लाई अदुना मसिजना खुलाई ओना सिजनरा कांद मणिपुर डिसइंटीग्रेट तौहनबगी एप्रोच अम का चांग लाकपसी ऑफिशियली यादे हाइबा वॉइस अमा कोई ऑथोरिटी के साइड के स्टेट गवर्नमेंट लेरिबा मियाम दगी यादे हाइबसिमा कोइना खंगनबा नता तारगदी अदुम याई याई हैना अदुम हौजा तौरकनबगी मचा अमखक ओइबा सिमा कोइ थिंग होबा दरकार ओइरे अदुगा कयामुक याम दम कोइ जु थमजकिब हिस्टोरिकल रूटेड ओय अमसुंग ओइदे हाबदो पाबुंग नसु याम फदना कोइ गेमेक सेंग थंबिख्रे दुनाय ओजा दलाक चनिंग मुसा तंद ओजा अदुना हुजिकी से मकोइ कुकी अमसुंग नागा के टेरिटोरियल डिमांड से मकोइ से टू व्हाट एक्सटेंट हिस्टोरिकली रूटेड ओइब्रा हाबिसिकी मतंग दसु अकोइ नैनरे अदुना सिना मुना कनम दो ओइखरा कांदा स्वाइ मतंग गिदी यामना क्लियर ओइना सु थमे होस्टिन पैनलिस्टिंग अदुना मकोइ से मॉडर्न पॉलिटिक्स की करम मखन की प्रोडक्ट नो हाइबे की पोट अमखक लाई टू व्हाट एक्सटेंट आर दे प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स हाइबे कमाइन थंबिनी यजा होय मसी पॉलिटिक्स सी तसेंगबदी यामना कॉम्प्लिकेटेड ओइबनी पॉलिटिक्स सी तसेंगबदी मनुंग द पावर की स्ट्रगल अमा अदुम यावे को मसाना पॉलिटिकल मूव हाइबे पावर की मूव ने हारिबा अद मोइदे इंस्टिगेट तौबा हाइगद्रा मसी मोइना रिलीजन सी खुलाई ओइना सिजनबसु यावी मसी होजिकी याम लाइबक थीबा डेवलपमेंट मॉडर्न की पॉलिटिकल सिस्टम सिदा रिलीजन गुंबा आइडेंटिटी गुंबा इथनिसिटी गुंबा सी खुलाई ओइना सिजनरगा पॉलिटिकल पावर फंगनबा तौवेबा मदुना मी मसेन नुक्सिनदनबा मिसअंडरस्टैंडिंग थोंगनबा
ꯇꯧꯅꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯒ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯊꯥꯡꯉꯩ ꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯉꯝꯗꯥꯏ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯅꯤꯇꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯨ ꯍꯤꯟꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯠꯄꯤꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯀꯥꯔꯗꯀ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯦꯝ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯏꯟꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤना ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯂꯤꯗꯔꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯆꯤꯗꯥꯝꯕꯔꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯥꯡꯉꯦꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯉꯝꯃꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦल ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯤꯑꯣꯄꯣꯂꯤटिक्ꯁꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯛꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇꯨ ꯌꯧꯅ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ CSOꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯩꯗꯤ ꯗꯣꯁ ꯍꯨ ꯃꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯣ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯑꯦꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯅ ꯀꯥꯇꯨ ꯀꯥꯔꯟ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯨ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗ ꯂꯨꯔꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯨꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ somehow ꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯏꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯏ ꯏꯂꯤꯃꯤꯅꯦꯠꯗꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ कांग्लुप पुनमकी अखोगी इमा लेबांगनी इरमदमनी मसे हाइबसे ज्ञान ताबा मिसिंदी लाकनेबो अदोमदो वइना सागतपना फगने न खल्ले याम नुगाइजे याम फजबा अखोगी ओजानासु थंबिदि आई पबुंग नबुगी सोदम लाक्तिके दुने पबुंग अखोई असिगी आइडिया को मणिपुर अमसुंग इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर की वखलोन अमा अखोगी ऑलरेडी अखोई सोगा लेरेबा सागतननबगी कन्ना होनरिबा बसिदा अखोगी असोकपा हाइबतन मपुंग फाना फद्रिबा अमगी फिबमदा हुजिक लेरिबा सिचुएशन से सिसिगी मरक सैदा असिगुंबा अनि ऑलरेडी हाना मैतै के कुकी के पोस्ट लेरिङैसदा नागागी सिगुंबा इंगित अमखक अमुक लाक हाइतारे अहुम सुबा अममुक अखोई हाइतारे मयामसिना अखोगी कनो तबसे एप्रिहेंशन जे सुमाइ लाकदरा हाइबगी पोट अमखक तोइना तोइना पिरकपसे थिंगहोबुदिम दरकार ओय अदुना मसी करम हाइना खामगदे खेबमता ऑफिशियली अखोइना वॉइस अमा थोखनबा ऑथोरिटी दे स्टेट मे बी स्टेट गवर्नमेंट यादे हाइबामा नत्रगा यादबा सिंगसि यारुदबोय तादि मणिपुर की इंटीग्रिटी दि काइबा यादबनिदना मसी से कोने एलिमिनेट तौबो नत्रगा करी अखोई पांबै सिजनबा याय हाइबन चिंगबे वफम अम लाए पाबुंगी मोद कमाइन थंबिनि होजिके सोलैबा NSCN IM गे मगे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हाइदारे मगे कनो अतियम ना हाइदेसे मसी आई गबदा कुकी नत्रगा जो कम्युनिटी नसु कछु पाम वादी नते हाइदी सपोज माई मागी जो निंग तंबा लमम सेमबदा टेरिटरी सि जुम चाव पामे हरिबा अदा हजिके हारिबा कांगपोक्पी सिदा लेरिबा पॉपुलेशन सि मिक्स पॉपुलेशन नि नागा सु यावी कुकी सु यावी मैतै सु यावी अदगी नेपाली सु याम लेरिबनी मोइदि ngangjaba ngamdaba santi pamba kangbu ni similarly hojiki Tengnoupal da su leibase kuki gi khunju lei kano ge naga gi khunju lei asmana palam dawi ban chandi lai balam sida leise pura mix ni kuki su lei naga su lei suppose chokpi karewong gi sai sida leise na yamna kuki ni aduga
कनोदगा लेरिबा चांदेन की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का कोइबदा लेरिबा अना लेरिबा लमकांग लेरिबा मोयोन मोनसांग सिंगिना मु नागा ने आइडेंटिफाई तौरिबनी थंगै सिंगुदि मोइसिंगजे अहमदि अरिबा कुकी ने अदना ब्रिटिश ने इबा लेरते यावरिबने हरिबा अदना स्माइदौना तौरपसिना हाइरपसिना कुकी के लेरिबा CSO सिंग अदुगा मखोय के लीडर सिंग दसु मसे यानिंग दबल लेरंगनी अदना मसिना मरम ओइदना हेना टेंशन नम थोकनबा मरोना हजि मैतैगा कुकीगा नुसिनद्रिङै मरसिदा हाना थोकिबदो माइना कुकीगा नागागा जु अमुक हेना टेंशन नम क्रिएट तौदना गसागी फ्लेयर अप तौबो याबगे अदुगी अपॉर्चुनिटी अमा पिहली हाइतारे को अदमसे मसे असुम बसुनते मदि हेस नो अगेन हाना हाइगे हेस नो लीगल ऑथोरिटी माना सी ओइरो हैनो माना वयन बे याब पोसुनते हरेबा अदा हजिकी हाइबा कनोसे मरुना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ओरिबा भारत सरकार गुंबा मणिपुर सरकार गुमना असिगु मुई वाफम जे कोई रिजेक्ट तवी हाइदना खंगदबने हरेबा कोई यारिंग दे हेबसे अदा लाइबक थीबदी मणिपुर हजि पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेते सेंट्रल गवर्नमेंट पानबा PR दा लेरी अदना गवर्नमेंट के लेरिबो ऑफिशियल सिंग नत्रगा गवर्नर ना सुगुंबगी मतंग सिदा रिजेक्ट तवी हाबगे मखोय कमेंट नत्रगा ओपिनियन पीबसे क्या तौदे अदुगा भारत सरकार सु हजिकी Nscn IM गा हजिकी यामना कुइना वरी सादना लाकपनिना सुम लाकपा पोस्टरिंग अमा तरपसिदा मखोय व्यू पॉइंट से खुदकता हेक हाइब खोपदुना सु मखोय पीस प्रोसेस ता डिरेल तौगदरा मदु असोइब लेगदरा हैना कया मसे हाइदबो रंबसु याय अदुबो मसी मैम सिगे हौरखमसिदा अखोय ngasai ahamada khanadise lamjine hariba lamje मखोय खुदिमंगना नागाना सु कुकी ना सु मखोय हाइसे अखोय ancestral land and हाय तंगै संगवे दि ancestral land हाइबो कसु लेते आइन द ancestral land हाइबो लेते land सिदा अखोयना आइन द यावरिसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ओइन लेबामा नत्रगा स्टेट की प्रॉपर्टी ओइन लेबामा अनि खक्तने बे लेरिसे प्राइवेट प्रॉपर्टी ओइना लेरिबसे खोगे मणिपुर की तंपाक्तदी गवर्नमेंट लैंड से सर्वे तौरगा मसे पता पीदना मसे टाइटल पीबो कवे लोगी लोंदा ओनरशिप ऑफ द लैंड दो टाइटल पीबो जमा बदीर ममिंग चलिबा मीदुना दमाइ तौना मखोगे लैंड ओनर नि मा टाइटल होल्डर ने दमाइ खली अदुगा चिंगी लमददी एक्सेप्ट सर्टेन पॉकेट्स अहम हरप 1960 का स्वाइसिदा खुगी सर्वे तरको मतमसिददी हाइबा सुम पॉलिटिकल ओइबा करी हानि मूवमेंट से लेत्रिङै मतमददी चुराचानपुरदा मोरेदा चांदेनदा रेगिसन कांगपोकपीदा गसागी MLR एक्ट से सिनदुना सर्वे तौरमे हरिबा MLR एक्ट से करी हाइ सिंगी लमदा मसे सिनब यारोय हाइना एक त यावब नते तो तौबदबु मसे तौगे हबसे स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मसिगी डिसीजन नम लौरगा तौबे यायना दमाइ तौई अदा इवन चुराचानपुरदा हजिकी चुराचानपुर टाउन से लोय सर्वे एरिया नि मधुदा पता लोयना पाइरमी MLR एक्ट चनै इवन अखोयना असिस्टेंट कमिश्नर ओइना लेबदा करी हानि गवर्नमेंट के लमदा इंक्रोच तौवे अदना इवन आई सामक यावनि इविक्शन तौवे हरिबा व्हेरेज ऑन द अदर हैंड हजिकी कुकी की लैंड ओनरशिप सिस्टम नत्रगा नागा की खेनरी कुकी की से थंगै संबगीदी सही मखोयना लाइसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड येंगरगदी अराउंड 1830 अदुआइद लाए लाकु मतमसिदा कोई मैतै की निथौ पालमी निथौ पान मतमसिदा लमसे यामना मरम काइसु लेबा हाइगदरा कोई उबुसु ngमदबा अदुना मैतै की इवन तंपाक्ता लेबा लमसि बोबा कोई लोइन उ ngमदे मिसिंग यामदबनिना अदुना लमसे हाइनरिनी लमगी भेलू से यकेयामुना लेतगे हेदा कनागो मी सरेंग म पिरगा लौ परि मगा सिनै गाइना हाइरमी हरिबा अदुना तंपाक के लमसि बोबा कोई मैतैना फजना सिनब ngमदबनिना सिंगल लेबा लमसि कोई हुंदोक्तन सुम थम्मे हरिबा अदुना मपानी लाइबा मी सिंग सिन स्टेट के लाकपनी खंगदे मिजोराम दे लाइबा मी सिंगनी खंगदे मखोइना तारु मफम से मोगी लनरमनेना कोई क्लेम तवे हेबा थंगै सेंबगीदी मखोइगी लमने हाइना मसी क्लेम तौरिसे प्रमाण तौनब मखोइद डॉक्यूमेंट अमता लेते लीगल अथॉरिटी अमता लेते थंगै सेंबगीदी मखोइना चिंगदा लेरिबा हांग लमसे तारे अदुगी अकोइबदा लेबा लमसुदा पामजालगा जमाइ मोइ हिंगनबगी लाइवलीहुड तौबनी अदुबु
अदुबु करी हाइनी फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ना सेगी कनो से लंबी नुगी सेम मतमदा लेन इक्वेशन तौबदा मखोगी येनक तनबगी दमकता अदुमाइ तो इंक्वायरी तौरगा लेन कंपेंसेशन पी थंगे सेंगबै मसिसु यामना डिस्प्यूटेबल होइबने हरिबा टाइटल से क्लियर तौबना तेबा अदु नागाई लमदना हजिकी हारिसे चीफ ना ओनरशिप ओइदे यामना मसा मसागी अदुम करी हानी विलेज काउंसिल ना डिसाइड तौरगा नंग असि लम मखैदि नंग उरो सि जमाइ तौन तौइ हरिबा अदु वेरेस कुकी लमदे मो हेरिडेटरी चीफ कायना तौरगा मखोयना लमजि मपुनी कायन तौरी हरिबा अद अरोइबदा अखोयना मसिगी प्रॉब्लम से थोरक्तनबा मखा ताना लेतनबै दमकता चिंगी लमदे चनगदबा ले लॉज अमा सेम दरकार ले हरिबा ले लॉ सेम सिदा थंगै सेंगमगेदि कोइगी चिंगी लेबा प्रजा ट्राइबल सिंग हाइतारे को मसिगी हेन खुदुंग जागदोइनी ले लॉ से सेमगा मखोइदा टाइटल फिरबा ओरबोइदि मदु मॉर्गेज तौरगा बैंक दगी अखोइ लोन लौदना मखा सिंगदा मखोइना तौनिंगबा बिजनेस पोरो नजागा एग्रीकल्चर की हॉर्टिकल्चर की फार्मिंग तौरो अदु मै खुदों चाब कया लाकदुरिने हरबा अदु मसी तहनिंगदना मसी येटप कांबुसु लेतब नते हरबा सिंगसिदा अदु मसी कंसेंसस अमा पुरागा दमाइ तौरो मतुंगिना सिंगदा लेन गी लॉस लागदी खोगे मणिपुर से चौखटपदसु हेना मतेंग पांगनी कहीं है बैंक की फाइनेंस लादी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी हेलपा इन्वेस्टमेंट हेंगलपा कोई चौखटपसे ओगदोनी मूवमेंट से सागनब मूवमेंट है कुकी लेन सेंगनब जोमी की लेन सेंगनब नत्रग नागा की लेन सेंगनबदा अनडिफाइन तब लीगल बेकिंग लेतबा सुगुंबा ancestral land ne haraga makhogi right ama accrue tongnoba adugumba wafam je sum sandu e hariba thagai se wedi bana hanang ngarang na handa bagu tawrisini masai ZUF na makhogi khogi rongmai singna taba mafam singduda kuki na popi thajille haibadagi kari mogi min am oiba mi khara laaga tumai tona mogi loksang mai tharamba gari mai tharamba adu masi land gi dispute se लेन से हजिकी वैल्यू से नोंग नोंगी हेंगलपा अदे लेन से पॉपी प्लांटेशन तौरपा डिफोरेस्टेशन तौब मदुगी कन्सिक्वेंस यामना फतबो ओरकदबो मयाम लेबा अदुना मसिगी मगी कनोसी येंगरगदी मणिपुर से याम फजने हैंडल तौद्रगदी एडमिनिस्ट्रेशन नसु लेरिबा इकोलॉजिकल बैलेंस अदगी डिस्प्यूट ओवर द लैंड मसिदा तोंगान तोंगमा क्लेमेंट मयाम लेरिबा रोंगमै नसु रोंगमै की लमने हाइबा कुकी नसु कुकी लमने हाइबा मसिदा फ्लैश पॉइंट ओरक्तना अमुक हेना अखोइगे मणिपुर सिदा कॉन्फ्लिक्ट थोरक याबगे अदुम लंबी दे लेरिबनि हेरिबा अदं गवर्नमेंट मसि सेंसिटिव होइना मसि सीरियस होइना मसि लफम थोए ना इदुमाइ तंग थमजगे पबंग थिंक सो मसि याम फजन थंबी अरोबगी लोइसलपगी से तेंतकना थंबी ने रिक्वेस्ट तौजिगे दुगा आई जारातन लाक्जिगे ओजा अखोगी पबंग नबकेशोर से फजन थंबी करे अखोगी लैंड राइट लैंड लॉ से फजना चिंग द चना हनबगी तंगाई फदब लैबा मसि सिमा लैरे फजन रेगुलेट तौबई पोट सिमा अनस्वाइज द एंसेस्ट्रल लैंड हाइबसिगी कंसेप्ट से हाइतारे मरोइना मसिगी पोर्शन मसिगी कार्ड सिनरा कांदा हाइतारे अखोगी हौजिक्ति सीरीज ऑफ माइक्रो से मथंग मथंग इवेंट से लापसना एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री डिटरमिन तौनबगी पोट अमखक लापा हाइतारे अदु सिगी मतंगी सिफो योरक तारगदी उजिको थंबीकिबा यामनमक अखोगी कनोसी लैंड राइट अमसुंग लैंड लोसी स्टेट ना फजना सिबिदी यंगसिनबसे मक तंगाई फदब्रा हाइबगी मतंग थमजगे कमाय थंबीनी यामना तंगाई फद्रे अखोगी लैंड रो मणिपुर की लेरिबा लैंड रिफॉर्म से एक्सी चिंग द चना हंद्री से मते खरदा चना हंद मसिमा अखोई से अंगकपमने अदुगा थाइने एंसेस्ट्रल लैंड हाइदि मपा मपुगी थमंबा लम हाइबनी अखोगी मैतै सी इतिहास ता हंगतने येंगबा तारगदी चिंग द लोइन लेरमी आई चिंग से अखोगी एंसेस्ट्रल लैंड हाइबो अखोगी लाइफम लै अवाम कोब्रो सुपर लोइमनाई खुंदा आहान बगारी से ब्रूद लेरमी थांजिंग खुंदारमी चिंग लेरम मैम से तपाक कुमधरे मधुगी हिस्टोरिकल एविडेंस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रेकॉर्ड मतिक चान ले हारिबो अने एंसेस्ट्रल लैंड हाइबसी मोगी एंसेस्ट्रल लैंड हारिसु याय हाना लेमिनरदी अखोगी होमरुकपद यावरुकप मी सिंगदुनेबा अदुगा थांगै सेंगना एंसेस्ट्रल लैंड सी अखोइना प्रोटेक्ट तौगदबनी खोरकदबनी गा हाइबदुदी मोइना मोगी करिगुंबा अल्टेरियर मोटिव अंग लोइना मोगी एजेंडा फंगना बोनबने चिंग तमगा डिवाइड तौरिसिदी ब्रिटिश न तौरमबने बसे कोइ लोइ खंगी मोइजु खंगिने कोइजु खंगिने ब्रिटिश ना लम खरना प्रोटेक्टेड एरिया ने ना थममे
चिंग तमसी तसेंगना यामना मयेक सेंगना डिवाइड तौरमिसिदि ब्रिटिशना सानरबा मागी डिवाइड एंड रूल लेबा पॉलिसी दुनेबा अदुना सिगी लमसिंगाइना प्रोटेक्टेड एरिया नि सिना प्रोहिबिटेड नि सिना तवनेना चिंगी एडमिनिस्ट्रेशन तोंगाना तमगी एडमिनिस्ट्रेशन तोंगाना अदुमाइना तवगी मवोंग खरा ब्रिटिशना तौरमबदुना हेना मिसअंडरस्टैंडिंग थोखिबनेबा अदुना हौजिक तौरिसि यूनिफॉर्म अखोगी लैंड लॉ अमा चमानना स्टेट सिदा चनबा लमपुनमक्सी सर्वे तौरगा हौजिक तापीग्रिदि आम चुंबा वानी नबकिदना हाइदि अखोइसि चमानना सर्वे तौमिनरगा लमसी लेगिदा चिंगी लम सर्वे तौदुबा कोथोंग अमा लैरिसि अंगकप नत्रो मणिपुर जे 21st सेंचुरी की फर्स्ट क्वार्टर यौरबसिदबा हौजिक सर्वे तौबा लोइद्रिबनेबा अदुना सिगी सी अखोइ चपचाना तौगदबनी मसि गवर्नमेंट विथ सर्टेन पॉलिटिकल विल डिटरमिनेशन अमगा लोइनना तौगदबनी अदुगा चपचाबा मणिपुर की बाउंड्री खंगदबनी मणिपुर की लम सर्वे तौगदबनी लमसि कना कना ताइ कोली लोइनमक खंगदा सि लेरकांदा मदुनासु अखोइ इंटीग्रिटी पोरपद हेना खुदुंग चाबे हेनगनी अदुना मसे यामना सीरियसली लोभम थोई अदुगा मरी लैनबा अथॉरिटीना मणिपुर की लमसे चपचाना मसी सर्वे तौबा अदुगा मसिगी तंगताबा करी हाइतारे प्रोटेक्शन नियम खरा मणिपुर की लैंड रो अमा मणिपुर पुनमक्ता चनबा याबसे सेमभम थोई मदु हुजि वालिबने खोइदा ओके ओजा थैंक यू वेरी मच या फजन थंबी अदुगा पबुंग दा अदोय बेगी ओइना पबुंग लाक्सनिंग मुझे हुजि हुजि लेरे पबुंग अखोगी इथनिक मूवमेंट हाइतारे मणिपुर दा लाइबो हुजि इथनिक मूवमेंट सिदा गवर्नमेंट पीरिबा मागी रेस्पॉन्स हाइतारे पबुंग मोइसु ममांगा थंबिग्रे अखोई ऑफिशियली आमना मसिगा देबा खंगनबा मथौ तारे हुजि मतंग चपचारे का हेले कान हाइबने चिंग मयाम दो हुजि लाइबा मणिपुर दा लाइबा इथनिक मूवमेंट मयाम सिदा गवर्नमेंट पीरिबा कोगी रेस्पॉन्स हाइतारे पसिमकना मणिपुर की आइडिया ऑफ मणिपुर हाइतारे मणिपुर की यूनिटी से अंडर थ्रेट ता लेरकनबगी पोट अमखक ओइब्रा तुम कसुमता तौदना हाइतारे तुम केमता मागी लेरिबा रेस्पॉन्स कमाय थंबिनी बाबा अखोइगे कनो से खोइगे गवर्नेंस याम वीक ओइबा हाइतारे मरुना अहमबदी करी है चिंग द लेरमिबा एसडीओ मना तमिंगलोंग होल डिस्ट्रिक्ट सिगे एसडीओ मना पुरमे माय मखादा स्टाफ मरी मंगा अंगा लेरंगनी कोई सम ताबदा लंबू है ना सही मोइस लंबू इज नथिंग बट सही ब्रिटिश के लेरम ऑफिसर सिंग चतोक्सेन तौबदा पोट पुनब मी सिंदो अदु लंबू ने हरिबा अदमा अथॉरिटी के नंगनबनीना लंबू सिसु यम पावरफुल होइरमे माना का सही लेन की खन सेन विचार तौबा अदुना एडमिनिस्ट्रेशन से खोइगे सिंगे लेरिबा एडमिस मरुएना खोइगे सिंगे डिस्ट्रिक्ट मापल लेरिबा सिगे कनो से मापल लोइब्रा काउका खन खन तौर मसिगे एडमिनिस्ट्रेशन से हौजिक फावदा यामना मपांगन से कंदबा याम सोनबा अदे मेन पावर द वाटपा खन वाटपनी खंगदे लॉ इन्फोर्समेंट दन खंगदे मसिक ओंग वाटपा अदगे अमुक मसिगे हाना लेजरमी स्ट्रक्चर जे इवन एकोई 1985 86 86 का स्वाइदगी एसडीओ होरे मतमदुदे इवन खोना चांदेन ग एसडीओ होय मतमसिदा करी हनि खोइगी कनोसी एसडीओ से सु मयामना पजाना रेस्पेक्ट तवी निंगथौ सिंगना रेस्पेक्ट तवी अदो एसडीओ की वागा से याम चलमी डीसी की वा से चलमी अदे खरा लेरगदी अखोइगा एसडीओ ओइबका तु अमतुंग सिदा इनेसेन मयाम लाक्सिन गरे हरेबो होजिके चांदेल सिदा मोइ केम सागरे अदुना पैरेलल गवर्नमेंट अमा लाकरे सपोज उखुलदसु पैरेलल गवर्नमेंट अमा लेगरे अदुना खोइगे लेरिबा एडमिनिस्ट्रेशन से नोमगे सोनथरकपा अदुना सोनथरकपदना मरमदना अखोइगे बॉर्डर ngakpa ngamsilaktaba गोडस फजन ngakतना असम राइफल नि खंगदे स्टेट के मिशनरी नि खंगदे फजन ngakतना करिगुम मतमदा इरांग थोकु मतमदा सोमदा कॉन्फ्लिक्ट थोकु मतमदा बॉर्डर लांथोक चटपैसे अदुम चटनबनी पृथ्वी को चटनबनी अदु बुस्तांग पतारसु मखोय के आई कार्ड फजन पीदना मखोय जे कन्फाइन तौदना मखोय के केम अमा तोंगाना थंबीदना तौबगी थबुकसिमा हाई हाई बलम सिंह तौगेदे हरेबा फ्रीली चतना अमुक कांगपोकपी द खर तानी साइकिल द खर तानी इवन अखोगे लेरिबा अखोय ताबदा उजुगी मणिपुर के करी हनी कोकतुक के मनिंग द लेरिबा कनो सिंगसी कुकी सिंगसी अखोय मैतेरों को थोकतेबा अदु मयाम लेयन हायबा अदमसे पॉलिटिकल मोटिव तगी पुसिलकसु मयाम यावे हरेबा मसेगी बोर्ड की बैंक होइनबा मसेगी पॉलिटिशियन पुसिलक खोपसु याम लेयन हाय अदुना ओवरऑल ओइना अखोइगे लेबाक ngakpase मपांगन कंखलहनबा ताई कंखलहनद्रगदी अखोइगे लेन के एडमिनिस्ट्रेशन ओरगसु खोइगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओरगसु अखोइगे बॉर्डर ngakpo ओरगसु अखोइ मसे अदुम सोथा लेनी अदुना होजिकी अखोइ पामबसे पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेरगा एडमिनिस्ट्रेशन से कनो कलहनबा अदुबो लेबक थीबदी होजिक
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ PR ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄꯤꯔꯨꯔꯦꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯦ ꯄꯨꯡ 12 ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯔꯨꯜꯗꯗꯤ ꯄꯨꯡ 9 ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯒꯣꯁꯤꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯁꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯍꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯅ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯀꯔꯤꯀꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ पुथोक ताबने अदुदी तौदबिदा दुम करी हैनी स्कूल फगलनसी अदु अदायन स्लोगान खरा तौबुदुनदी ओइबे यारोय थबक ओइना फिल्डा यामना खंथरगा अनौबा पॉलिसी प्रोग्राम तौबा अमा मसी तौद्रगदी अखोइगे मणिपुर की चौखटपसिदा अदुम मसी यामना फास्ट ओइबो ngमोय अदुबो ngसाई ब्राइटर साइड जेंगबददी ngसाई प्राइवेट स्कूल ना हजिकी enrollment in ngarang nan खबर यावरिजे मणिपुर दा as much as about 64-65% से of the gross enrollment से private school दा ओय हरेबा so private schools are playing an important role education की sector दी government की role से now about only 33-34 खक तक ngai रे हरेबा अदन government से improve तौबा leadership अफबा पुरकपा अदन मसी पुहलके हरगदी मणिपुर की लेरिबा voter सिंग प्रजा सिंगना करंबा government पामगे करंबा political party पामगे हाइबसे मसे खंथरगा मोई मिहुत से खनबा दरकार होयना आई मसीसु मिहुत अफबल लागदी मदुना reforms and improvement in governance and the administration do lakane na रोबगी राउंड सिदा माइतों थमजगे थैंक यू सो मच बाबुंग याम फजन थम्बिरे बाबुंग ना दुगा को एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस से याना मतिंग लेबा अदुगा यामना मतिक चाबा थौदांग फजन पांगथोकपा अदुगुंबा अमा खक्ति यामना खोइसे दरकार ओइरे अदुगा अकोगी यामना मु अकोइ ताब लाइबक थिनिंगाइ हाइतरे पाबुंग नसु थम्बिखिबदा चिंगी मफम सिंगदा पाबुंगना लेरिङै अमसुंग लेट्रा मतुंग एग्जांपल ओइना हाइजब तारे फेडरल गवर्नमेंट सिंग म्याम फॉर्म तौबा अदुन एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग गवर्नेंस लेदा अकोगी यामना ट्रांसपेरेंसी विथ ट्रांसपेरेंसी हाइता ट्रांसपेरेंसी लेना मतिंग लेना मथौदांग पांगता मयाम से हिरम खुदिमुक्ता सोथब मयाम लाकपसे मक्सु याम लाइबक थिनिंगाइनि अदुना खोइ ngasi डायलॉग की टॉपिक से लाक्चरा कानसिदा चोरचानपुर फॉर कुकी अदुगा अकोगी कांगपोकपी एंड टेंगनोपल फॉर नागास हाइबसिदा यामना क्लियर ओइबा पोट नमखा कोइन उबा फंगबसिदी मणिपुर से डिवाइड तरोकनबगी दमक्ता एक्सक्लूसिव ओइबा टेरिटोरियल क्लेम अमखक लाकपगी यामना अकोगी लाइबक थिबा हाइतारे सिमदि लेरे अदुना टेंशन से दुम स्कालेट तरोकनबगी मचाक अमखक मई से दुम नकन अमदि नत्रा अमदगी सुसिलकपगी पोट अमखक लाकपसिमक्ति याम लाइबक थिनिंगाइनि मरम अदुना मसिसे मसित मतम चाना थिंगनबा अदुगा अखोई मतुंगदसु लाक्तनबा हाइतारे मसी ऑफिशियली ओइबा अखोगी सरकारना स्टेट गवर्नमेंट अदुगा इफ नेसेसरी दरकार लेदी अखोगी सेंट्रल गवर्नमेंट दैसु मीटिंग चंगा कांदा मसी यादी हैबे पोतुमा मसीदा अकाइबे सि पिरक्तनबि खोंगथांग लखतबगी मतमदु चपचाना कोगी हेंडोक लब्रा हैबे फमसे थमजगे सो विथ दिस नोट अखोई ngasi डायलॉग की प्रोग्राम असी मतंग से टेंशन जरे खोगी प्रोग्राम असी बु सरुक याबिदुना को यामना कंप्रेहेंसिव ओइबा आइडिया मयामम थंबिदुना मपुंग फाबा डायलॉग अमा हेनबिबे दमक्ता ngasi gi kaikumna जरे पैनलिस्ट अहुमक पबुंग मनी पबुंग नबकेश्वर ओजारातन बमुका सोना नोटिस बिनु टीवी के मेके दिगे थागत फोंदोकचरी हयेंग सु लमदम से थोइबे तोगान तोगान बा इशू सिंगी मतंग द नैना नबगी तंजादु अखोगी डायलॉग की फोरम न पुदुना लाक्चगे मियाम सुंगसोय सोइदन मीटिंग ताबियु पुमनो मुक अमुका हना खुरुमजरी
Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani Akupamalo gidamak makada pisariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawirau natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chakun Road ta lengsenbirau Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta de Leba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oriba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seliam Changana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makakayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Lying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Suhogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lying Patapiyum Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabaishoy Impal Istaleng Singbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau. Riyadh ki private hospital ki nurse ki ahangba famsing kauri ahanba round ki interview November ki tang marida pangthok chagani yamdrabada chahi ama experience leiba oigadabani experience leitaba miyoi singi oinadi recently work toba hozik thabak toba miyoi singna apply toba yagani accommodation amasung transportation khodimak free oijagani maigi thakna BSc nursing loiba natragana Post Basic Basic Nursing JNM natragana Diploma in Nursing loiba oigadabani thagi oiba salary listing mautra dagina lakh amaka listing kun phawa oigani akupa marol kidamak 9366230077 natragana 7005273217 da contact tawbirau natragana aikogi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building Hata New Chakon Road ta lengsenbirau. Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singidamakta Germany da hospital program tamba yabagi kudong chaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahumsubada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani marisubada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mangasubada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruksubada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taretubada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani
Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply tawba yagani loinana hairiba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005 063196 ta contact tawbiru